Perezida w'Uburusiya Vladimir Poutine yagiranye inama n'abayobozi bakuru b'ingabo uyu munsi ku cyumweru, ababwira ko bakwiye kuryamira amajanja bakitegura ikoreshwa ry'ibitwaro bya Kirimbuzi. Ni nyuma y'uko Poutine avuze ko abayobozi bakuru ba OTAN bemeye ko hari ibitero bishobora kwibasira Uburusiya. Igihugu cya Ikerene cyagabweho ibitero kivuga ko cyemeye inzira y'ibiganiro n'Uburusiya amasaha ane nyuma y'uko ibitero byari bimaze guhitana abasivile ndetse ibihumbi by'abaturage bigahatirwa guhunga. Ibi bitero by'Uburusiya byatumye ihabwa akato ku ruhando mpuzamahanga. Igitutu Poutine arimo gushyirwaho n'umuryango mpuzamahanga gisa nk'ikidahindura byinshi mu kuba yashyira intwaro hasi, nubwo we avuga ko Ikerene yanze kujya mu biganiro. Uyu munsi ku cyumweru ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli buri ahitwa Vasilikiv mu birometero hafi 15 uvuye mu murwa mukuru Kiev bwashwanyagujwe umuriro uraka, aho amakuru yemeza ko hibasiwe n'ingabo z'Uburusiya. Uburusiya bwasabye ingabo zabwo kwinjira mu murwa mukuru wa Ikerene zinyuze mu nzira zose zishoboka. Iyi ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ikerene yatumye haba abaturage ba Ikerene byumvikana neza ko batifuzaga kubona akaga nk'aka kagwa ku gihugu cyabo, biroha mu mihanda y'aho bagiye bari mu bihugu bitandukanye ku isi bamagana iyi ntambara. Bamwe mu bari hano muri Amerika mu mujyi wa New York, Bond yumvikanye avuga ati, ndifuza ko Amerika yagira ikintu ifasha Ikerene. Abaturage bakomoka muri Ikerene bavuga ko kujya mu mihanda bakigaragambya ari uburyo bwo kwerekana ko bashyize hamwe n'igihugu cyabo bamagana ibitero by'Uburusiya. Bond yakomeje kumvikana avuga ko yifuza ko Amerika yashyiraho ibihano bikarishye ku Burusiya, na Putin ubwe ati ndabizi bari kubikora ariko bagomba kubikarishya cyane. Undi we wagaragaye yigaragambya ni umunyamerika ushyigikiye Ikerene, Mark Wawunski. We yumvikanye avuga ko ashaka kubona uruhare rwa Amerika n'Ubwongereza muri iki kibazo. Yakomeje agira ati isi yose igomba kwerekana uruhare rwayo mu gufasha Ikerene kuko Ikerene irabakeneye ubu. Umurusiya nawe wagaragaye yigaragambya Bond yavuze ko icyo yifuza ku gihugu cye cy'Uburusiya ari uguhagarika intambara. I want people of Russia to stand and throw the government of Russia. Ati ndifuza ko Abarusiya bahaguruka bakamagana leta nk'uko byagenze mu mwaka w'1991 igihe ubumwe bw'Abasoviyete bwasenyukaga. Bond yongeyeho ko aricyo kintu cyonyine gisigaye kizahagarika umunyagitugu Putin. Undi Murusiya Valery Brogal utuye i Geneve mu Busuwisi, ubwo bari mu myigaragambyo nabo yumvikanye avuga ko ateye isoni no kubona ibintu igihugu cye cy'amavuko kiri gukora, aho yashimangiye ko Putin nk'umunyagitugu ari kurema urwango hagati ye n'igihugu gituranye, ashaka kugira ibintu byinshi ahisha bikorerwa imbere mu Burusiya. Je suis là parce que j'ai extrêmement honte pour le pays dans lequel je suis né. J'ai extrêmement honte de voir aujourd'hui Monsieur Poutine utiliser une stratégie très basique des dictateurs, c'est-à-dire créer un ennemi dans un pays voisin. Blagari yarangije avuga kandi ko igitumye bahurira muri iyi myigaragambyo ari ugushyira hamwe n'aba-Ikerene bashimangira indangagaciro bemera, demokarasi, ukwigenga n'amahoro. Ati iyi ntambara ntabwo yari ikwiye kubaho. Ku ruhande rw'abayobozi bo, meya w'umujyi wa Kiev Vitali Klitschko yavuze ko abona ibintu bikomeye mu murwa mukuru ari kwiyumvikanisha ko umwanzi atarabasha kugera mu murwa mukuru Kiev kuko ingabo za Ikerene zikomeje kumusubiza inyuma. Ibi yabitangaje muri video yanyujije ku rubuga rwa Telegram ye. Klitschko yavuze kandi ko ubu hashyizweho umukwabo mu gihe Uburusiya bwasabye ingabo zabwo kwinjira muri uyu mujyi hakoreshejwe inzira zose zishoboka. Nubwo ingabo z'Uburusiya zahawe amabwiriza akarishye yo kunyura mu byerekezo byose hagamijwe gufata umurwa mukuru, abasirikare b'Abarusiya bakomwe mu nkokora ku buryo bukomeye n'ingabo za Ikerene. Abayobozi bo mu bihugu by'Uburayi batangaje aya makuru ariko batifuje ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko Uburusiya bwatunguwe cyane no kubona igisirikare cya Ikerene cyababereye ibamba bagatinda kwinjira mu murwa mukuru nk'uko babyifuzaga. Umaze kumva ibi ushobora gutangira kwibaza ngo hagiye gukurikiraho iki. Bamwe mu bayobozi b'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bemeza ko aho ibintu bigereye aha bitoroshye na gato, cyane ko na Perezida wa Ukraine Zelensky yatsimbaraye avuga ko atazava i Kiev kandi azi neza ko ubuzima bwe buri mu kaga.
abayobozi b'Ubufaransa bashimangira ko intego ya Putin ari ukugabanyamo Ikerene ibice bibiri, agafata igice kimwe cyo mu burasirazuba kiri ku mugezi wa Dnieper, ari naho Kiev iherereye. Urebye uko Kiev ingana n'imiterere yayo, aba bayobozi bumvikanishije ko iyi ntambara ishobora kuzamara igihe kinini kandi izarangira ihitanye abantu benshi, ishenye n'amazu atabarika kuri ubu hataragaragara uburyo bwo kubihagarika. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rimaze gutangaza ko kuva ku munsi wa mbere w'igitero cyo kuwa 24 z'uku kwezi kwa kabiri, ubu abagera ku bihumbi 116 bamaze guhatirwa kuva mu byabo. HCR ivuga ko benshi muri izi mpunzi zagiye muri Pologne, Hongiriya, Moldova, Slovakia na Romania. Kuwa gatanu w'icyumweru kirangira, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi karateranye, ariko kananiwe kugira ibyemezo gafata ku kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Ibyemezo byashoboraga kugira icyo bitanga byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Albania, byabaye imfabusa kubera ko Uburusiya nk'igihugu gifitemo ijwi ritavuguruzwa cyabiteye utwatsi. Amajwi 11 y'akanama gashinzwe umutekano niyo yatoye yego, rimwe riba oya, naho ibihugu by'Ubushinwa, Ubuhinde, Emira z'Abarabu birifata. Iyo ijwi rimwe mu majwi y'abagize njyanama mu bihugu bitanu bikoraho ribaye oya, biba bishatse kuvuga ko nta mwanzuro ushobora gufatwa. Birumvikana ko iryo jwi ari ry'Uburusiya. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.